Guys, who told you to move yet? Can't you see the president is coming? I know my life can get so crazy, but as long as you're right here. Zumba na mina. Sema nonganga Bize kandeleni Banga hundra vateka Kalumbeta mabiani Seme nonganga Bize kandeleni Banga hundra vateka Kalumbeta mabiani Mabihani mwangwenya Shingo manantundu Baya sela sabati Sabati ungarili Mabihani mwangwenya Shingo manantundu Baya sela sabati Sabati ungarili Kume nwanwanga Dimisi andeleni Banga hunda bateka Kalumbeta mabiani Kume nwanwanga Dimisi yakabona Banga hunda bateka Kalumbeta mabiani Mabihani mwangwenya Shingo manantundu Baya sela sabati Sabati ungarili Mabihani mwangwenya Marna asha mina he ni asha kuzakutana vale hansi vasesi rose la studio Dokodela wanisungula kahle Reverend Dr. Ngwamiloro ne Ngwamiloro ina chawadi we ungevuka esuke mina nguyena namuhla kasi why namuhla onge yavele kufala jala loko utile ka show ya Saturday la kwa bamshishima van karatile wa director wala basuti yami abala basuti yangwina akungarile yini akwiringwa mara wasibona nizamini nyana uzamile mfano mina khala nimbonini man no khale man mara suzuka simeran ratsa matsama tsema hayi you know naro no wona mitem na sidiana na sangwena na samule la lwale awara tonle awara no Dokodela lesi mina ngati khoma mina namwe harda tona makhana na wena yo mara akucincangi rito ri cincangi ringecinci the lokmuna kula na vutomi bya yena hinkwabyo kula na voice ya mina eka la ku twa ku mi bya yena na tena leyi wa yitwa na yitwa nga yiba ni bende yako swin'wana na xin'wana yo xin'wana na xin'wana yo ta tshovela xin'wana na xin'wana ta tshovela xin'wana na xin'wana yo ta tshovela xin'wana na xin'wana okay no it's having a Dokodela Reverend Chawan suma ku Dokodela nto se mbona manje mi tsaka Dokodela suma ndo thelela xikolweni man ina mhaka ikulukumba leswo class South Africa fanele ngengele yintshwa
yi tlhelela xikolweni Ya. loko yi nga tlheleli xikolweni vamakwerhu va le Afrika va ta hi fambisela tiko leri se va sungurile already ndawini dokotela hi sweswo ina ka hi ndlela leyi a hi twaneni a hi sungini hansi vhele loko ni tlhela simba ra tsematsema a ri na gospel endzeni a ri na gospel mi sungula ku yimbelela gospel loko mi sungula n'wina ni sungule na salani kwala hi rekode kwala ka studio lexa la yo na Joel Salan Eh? alive mara a mi nga rekhodi vuyimbeleri bya gospel nkarhi kona nkarhi woko a hi ba gospel a mi ba gospel a hi ba ka leta ti-hymns ina tsematsema yi wela hansi ka yini leko ti wela ka secular music leti a ni ti endla loko ni leli xingwetsi ina xingwetsi na va Shirilo n'wana wa vanhu va nga poni loko rhurisiwa vanhu van'wani va dyiwa tinghala le entlhaveni hinkwaswo hi nkarhi wolowo hi nga tsala xikolo xi nghene kwini dokotela xikolo kwale xingwetsi ya ni ya Lemana ni ya Fort Hare ni ya Unisa ni ya America hayi man yo mhaka se mi byola misisi mi lava ku hi nga ha swi voni ku ri se yi basile mhaka ku dyondzeka hi leswi loko a yi ringana ni nga ta yi tsema a yi ringani kahle se that's why i mpandla vona ni album leyi ma yi tsundzuka leyi ni yi endle America ya la yi vona ma a na ha ri na swona leswi hi ta vula a ku endleka yini ka album leyiwani ni vona loko mi ri ka ni hlala ndzhaka yena album leyiwani na matimu man'wani dokotela ya kahle ngopfu matimu ya kona ya komba na mhaka swa ku ri ku na tin'wani ta timali le ka mhakeni ya ku xaviwa ka album leyiwani yi ta pfuna vanhu va le tikonkulu ra Afrika South Africa hi kongoma a ku endleka yini ka album leyiwani kahle ka album leyi ni introduce hi matsundzuka ku ni tise James Cleveland yes the king of gospel music in America ani introduce ka this young lady wale Ohio se va endla joint project a hi ri vafundhisi hi hlangane na tikereke ta le America ta Presbyterian so ku sungula project leyi va bala ku endla contribution ka South Africa va mi lange njhani n'wina ka vafundhisi lava a mi ri fundhise nkarhi wa kona a ni ri involve Soweto na youth hi xo xikongomelo xikulukumba music wu ni pfune swinene a ni nga endleli ku rekodela ku endla mali nkarhi wa kona a ku ri more to mobilize young people ku va lavantshwa Afrika va suka xitaratini hi papila album leyi vhele nga twa ku ri Afro-American Gospel Connection hi laha ku nga risimu leriwani mananga te nge dzumbi na vakhale vhele dzumba na mfundhisi ka siku ra namuntlha hi vuyimbeleri bya gospel twanani mfundhisi hi majuva yingiseri a hi mfundhisi lavawani laniwani i J Hlongwane hey u tile mfana ta kombela ku mfana aku na u tiva mithini wa kona a mi nga swi tivi ku ri mithini wa kona kahle ni ve hoxe xandla ka mithini wa kona wa humelela a ni tiva kusuka album ya Genesis u fika J ya faka hi mfuni lava risimu leri ra xihanya nomo ra mfundhisi Chawani mani ni ku hawu nga vileli ni ta va rhumela Briscoe hayi mani ni nga va rhumeli Briscoe va foneli wena u va landza u tshama na vona hansi loko mo papila hi foni tsunge eni a ku endleka yini siku ra loko mi karhi mi kombelana risimu leriwani ulo ta lele Abraham la fika ani ka ni endla studio xa yes Afrika ngena mfana kwa hayi no amtivana mara ani nga tiva tiva papa se loko ngene hi vona na tshe se loko rabra khale tiswahili rintswa aba that's the idea ku lavantshwa va fanele ya mahlweni hi va creative endla swilo leswi swi nga ta hlayisa heritage ya hina dokotela mfundhisi dokotela mfundhisi ni kombela ku vutisa xivutiso lexiwani ku ri loko ni languta matimu ya n'wina ni rhumela CV yin'wani ya ku nyuhela ngopfu ya n'wina ni hlamala ni ku yo awara leyi nge longi ku va vulavula hi n'wina hi awara leyi hinkwayo ntsena kambe namuntlha mi tise studio ku ku ri hi mi tlangela vutomi bya n'wina leswin'wana swo nghenelela dokotela kambe la ku twisisa nkarhi lowu nga hundza khale ka khaleni a ku ri na mhaka ya ntolovela swa ku ri vafundhisi va kuma swa ku va hoxa xandla ka timhakeni ta ku va va lwela ntshunxeko n'wina
swi mi fikerisa kumbe swi tele tlhelo mi tlanga xipromotion ka timhaka ta ku va mi tlangela ku xana mi fikelela ntshunxeko lowu hi vulavulaka hi wona tanihi maAfrika-Dzonga ka siku ra namuntlha ya kusukela ku sunguleni loko ni ri lemana ma ti-principal ta valungu a ti ri hi tona leti a ti hi fambisa Yeah. so mhaka protest yi sungule kwala lemana loko suka ni ya Fort Hare Yeah. ya hlangana na Steve Biko ha Steve Biko hi yena nga le byela leswaku no n'wina vafundhisi mi fanele mi tirhisa pulpit ku va mi wisa mfumo wa apartheid hikwalaho hi nga nghena kona hi tokota swinene timhaka ta bibele ku ri hi hlamusela hi experience ya munhu wa ntima hikuva ku na mavonwanyana la ka bibele lama hlamuseriwa ma nga ri wona se hi lava leswi ku na leswi a hi swi vulaka black theology oh yes na liberation theology se hi langutisa vutomi bya vana va Israel lebyi byi nga bibele ya va vulavula va Exodus ku va va tshunxiwa vukumbeni va ya tikweni ra ku tshunxa hi leswi a endla swona se loko ni ya fika Soweto ni hlangane na 1976 protest. Fast forward 1980 mi ya ka UNISA mi ya fika mi dyondza mhaka ya theology swi pfune njhani leswiwani ka mhaka ya ku va mfundhisi Chawani loyi a nga yena ka siku ra namuntlha hileswaku Brian mhaka yi kulukumba hileswaku loko hi lava ku va hi pfuna vanhu va ka hina hi fanele hi dyondza swinene hi ntokoto hi lava ntiyiso wa mhaka ebibeleni leyi fambelaka na hina hi xiAfrika se loko ni ya eUNISA a ni lava sweswo leswaku hi nga fambi hi dyisa vanhu tinyoka na ku dyisa vanhu swin'wana hi mhaka ya ku va hi nga twisisi ignorance se hi fanele hi va hi tokota hi nghena ka leswi nga ta kota ku pfuna vanhu va hina that's why ni yile ni endla theology eUNISA loko languta mhaka ya matimu ya n'wina mhaka ya mintirho leyi mi nga swi endla vhele nkarhi munhu 18 minutes after 2 o'clock hi la ku twa ku ri na swi tele ngopfu mi nga swi endla mfundhisi kambe mi tshama mi tirha loko languta matimu ya n'wina laha mi nga tirha kona va mi tirhele mi rhangele vantshwa mara ekerekeni mi endla mhaka ya ku va mi cinca vutomi bya ekerekeni mi tshama mi tirha ntirho wun'wana handle ka ku va mi tirha hansi ka kereke a ni tirhanga wun'wani hikuva loko ni suke kona ni tlheleni ya ka South African Council of Churches hi laha ni nga kota ku hlangana na lavantshwa a tikereke hinkwato ta South Africa lava hi nga va humesa hi va yisa Lusaka hinkwako lomuya hi hlangana na vambeki before va vuya la a hi hlangana na vona le Lusaka va mi tiva mfundhisi mbeko ya tiva loko hi hlangana wa vulavula Joe se ha tivana va ri Brajo va ri Brajo ku endleke ni vito ra n'wina Brajo ku na kun'wana album yin'wana va yitsaku Brajo hileswaku leyi ni nyiko hi vafana yona leyiwani ya Afro-American leyiwani vanani ngo va ri yini mahungu lama nga tsala lamawani ya nyuhele ngopfu ni kombela ku hlaya paragraph yo hetelela hi xilungu leswi nga xiswona vhela a special thanks to my dear brother and friend Cloud King Ashawele New Jerusalem Choir Harambe Reverend Moyani his family and friends and all who contributed to making this album a reality Twanan peace Reverend Brajo J Chawani evulavula Brajo gege le Soweto and Allah umtivisa loyi anga sungula loya New Jerusalem hi loyi anga sungula Soweto Youth Choir Gospel Choir yale nga kona sweswo yale nga kona vatukulu va mina lava mfundhisi vatukulu va mina 2 va byele va yingisela ku ya mavhengeleni hi kombela ya mavhengeleni because loko hi nga va byele ku ya mavhengeleni hi nge hi mfundhisi hi kombela mi yisa mavhengeleni mfundhisi sweswo hayi sukunani hansi mfundhisi i 2 hi kombela mi yisa mavhengeleni mfundhisi sweswi nkarhi wa hina wa hi teka break hi ya emavhengeleni phela a swi nga fambi xitimela xi famba hi valahla Baroka va endli matimu hi ku hlula vasirheleli va xidlodlo Bidvest Wits ku va va fikelela Telkom final yo sungula loko va hlangana na Orlando Pirates mutsaperi wa Baroka Wesinye Renda u ri Orlando Pirates va ta vona xa ncila wa bulubulu LP mate twana ntisa mhaka sa ku tlanga ti nga ri na tona mfundhisi sambani ba kona mfundhisi na titwa oyo va yi tsundzuka Ayo, Satilo, ayo, Mikhaise, ayo, Nunailo, ayo, Mikhaise, Bindise kahle, hewe wanwa
navela nkateko risimu rin'wana very well hansi ka nxaxamelo wa dinga tshama hi album ka chwa ku ri Xitsonga greatest hits la vela ku ri na risimu ta ku fana na vafundhisi Chawale hi ndlela leyiwani risimu ra hoyo Afrika-Dzonga loko lava ku vula mhaka ya dyondzo ta vona yo ni chuwe ngopfu loko ni vona mhaka ya 1972 a mi ri alemana mi endla mhaka ya senior certificate ivi ke mi suka kona vele Federal Theological Seminary Alice Eastern Cape 1975 mi endla diploma in theology ivi ke University of South Africa 1980 se hi khumbile mhaka leyi mi endla mhaka ya Bachelor of Theology ivi si famba hi leswiyani mi ya Virginia USA hi lembe 1981 loko mina na ha ri na lembe mara a mi endla ku endleke yini mfundhisi ku swi swi ni bayisile manjeni risimu leri ni tlanga kulaniwani i ra 1981 hala tlhela mi busy mi le Virginia hala tlhela mi kandziyisa hoyo ni rekode na ha kusuka loko ni suka loko ni suka ni sale band ya mina hi yona leyi 1981 a yi famba na ai Juluka John Clegg anga tila anga fambi na group ya mina ya Soweto Youth Band hi yona bekaka la am fambanga USA mi tshame kona vele nakambe mi endla mhaka ya 4 years ni tshame so why loko mi ya USA mfundhisi mi nga ku yo you know what I'm saying no I'm an African I'm an African amena njhani ku ri mi hetela mi nga mitiwi i dyondzo yitsongo leyi loko na miehleketo yitsongo wa kota ku hungiwa hi swo tala but Africa mfana yima eka solid ground ya yena ya South Africa mfundhisi wa milorho swi komba mhaka ya dyondzo ku ri mhaka yin'wana nga kusuhana na mbilu ya n'wina loko ni karhele kahle vayingiseri loko karhala ku hlaya leswi va nga dyondza swona loko karhi ni ya le hansi ni fika ni yima ndleleni manjheni i mani a nga bukhoma hi xigombo nge hi famba xikolweni kumbe yo sungula ni lo kuma scholarship ya America hikuva a ni ri na nyiko ya ku fambisa lavantshwa se ni ya dyondzela ku fambisa lavantshwa se loko ni fika le ni samasolta kereke ni nghena ka ni endla masters se ni loko ni heta masters ni vuya kaya ivi ni nghena ka later on ka PhD hikuva i fanele ni dyondzisa swinene ku kambisisa laha ni nga langutisa leadership ya Archbishop Tutu the thinking of Archbishop Tutu my thesis was based on and then busy ku tsala book yako yi ta huma hi March end of March mi themba moderator ku vuton'wini bya n'wina yini moderator kambe u endla yini swi fana na Archbishop wa kereke ya APC ya Swiss Mission ya Presbyterian Church a South Africa hinkwayo a mi endla kwala ngopfu i ku fambisa kereke hinkwayo a ni ri spiritual hi mina a ni ri murhangeri wa kereke hinkwayo mfundhisi tele ngopfu masita sweswi swi hlayaka ku tele ngopfu sweswi mara mi kuma nkarhi njhani ku va mi ya studio mfundhisi mi kandziyisa na mhaka ya ku va mi endla vunanga bya mi swi kota njhani mara hileswaku a ni nga operate from the norm hileswaku ku na leswi no pfumala rito ra Xichangani mara ri vula leswaku u nga langutiseli leswi vanhu va hi veka mabokisini va ku fanele u tshama lo endla leswi se mina a ni ehleketa out of the box se loko vafundhisi van'wana va endla hayi ni endla leswi va swi endlaka mara ra vusiku ni nghena hansi mi tsalela hi mani nsimu ta n'wina mfundhisi mi tsalela hi mani no tsalela hayi na tsalela hi leswi swa ni byela lavantshwa tolweni loko Reverend Cleveland loko la South Africa u tirhi please byela lavantshwa va nga kopi hina America hikuva hina hi ri mahlonga hi la kopa Africa a va endli original African music hi ta kopa hi leswi swi nga leswi va ri mani fanele new verse a nga impressa vanhu Casper impressa vanhu vo tala hikuva vo ri original that's mongtiva Casper University na mtiva nyana munghana wa a ni ri munghana wa mina wa amu va la ku ta kwala ri ka mhaka amu ku ri na ku endlekeni Afrika-Dzonga amu hi vavula amu lowa murepa papa amu lavawani mina rhandza mina leriwani Afrika-Dzonga la ku twa mfundhisi va tele ngopfu mangu ya kona i yini xi nga endla ku ri hambileswi mi nga va na nkateko wa America mi dyondzeka mi va na magaweni mi swi mi dokodela mfundhisi ala tlhelo moderator mi tirha na kereke mi va munghana wa mina loko nkarhi wa ni nga swi duma ngopfu munghana wa mina mfundhisi mi lo ni tshika ndleleni se u tshikile wena swi nga dumi mfana mi yime ka mhaka ya ku yimbelela hi Xitsonga mfundhisi i yini lexi endla ku mi tinyungubyisa hikuva mi yimbelela ka tinxaka timbe hi Xitsonga lexiwani hi lo twana va Obed Ngobeni na loya wembele kambe mfano loya le Ngobeni loya le Phalaborwa mfana Paul Ndlovu yes na ba imani lo n'wana
ya ni marivele mauti hi lo twanana ku hina Xitsonga a xi tekeriwa hansi hi fane ku yima hi yimbelela hi Xitsonga leswaku a hi nga ri ti demagogue ta ku va tribal ni a hi lava leswaku Xitsonga na xona xi teka ndhawu ya xona xikarhi ka tixaka tin'wana ma xi twa va yingisa xilungu demagogue a nga ri ti demagogue se hi sweswo a hi swi lava Brian ko hi yenge ende namuntlha Xitsonga xi le a hi languteriwa handle va ri namuntlha vona hi leswi mbango yi endlaka swona hi lava swa hina hi lava soap ya hi lava sweswi hi swi endlaka la studio xa TV alright Afrika-Dzonga hi tshamela malunga reverend dokodela loko se dokodela hi nga holova ngopfu man reverend dokodela N'wamilorho Chawani Brajo kamukana FM komanda Afrika-Dzonga ta hlamba mahungu ta tsala fere vuya musika sibe kuloka tlana ku meka ta mitlangu fere Afrika-Dzonga 89.4 futhi Mthomi FM sibena randa ta tlanga lomu aka hlamba ta mahungu hi le ku no heriweni baka hino Ahlebiwa, ihesiwa, ikoniwa, imabito Kambe aitiki, kirela shikwemu Ahlebiwa, ihesiwa, ikoniwa, imabito Kambe aitiki, kirela shikwemu Ilekuno lweweni, nokukulu Kambe hambi la yinela ku nonoheriwa vhela yi tika ku va yi yimbelela Nelspruit, White River has a view 89.4 FM. wow va tiva mfundisi na sungula ku va vona namuntlha mara u tiva vunanga bya vona swinene okay swinene ya na ntoka ro ku ri ha fane hi fight ya nga endla ku mzami ta studio leyiwani a kombela ngopfu ku ri fane mfambisela vanhu vafundhisi ma se yena leyiwani mdzilikazi ni va rhandza ngopfu lava na khensa ku rhandziwa hi ni ku bele 5 vanhu va mtshini kuma Mzansi Super League ka SABC 3 na le ka ti-radio ta SABC. Mzansi Super League, fast, fun for all. itshame mali u nga ri mfundhisi dokodela Reverend Dr. Chawani ka siku ra namuntlha 11/9/87 tsundzuka swa ku ri a va ka conference n'wina va timba swinene ngopfu laha ka va yimbelela South African Council of Churches vhele kusuka 4th of May hi lembe ra 1987 kwalaho vhela ka va languta timhaka to tala swinene ngopfu va ta hi byela ku ri kahle a va languta yini loko va ya lusaka Afrika-Dzonga I don't know one ndhawu leyiwani 25 minutes to 3 o'clock a nkarhi lowu tsofambini xa na swo mfundhisi hoyi man hi fanele mi tsala buku hi vutomi bya n'wina ni tsala loko mi nga swi lavi ni tsala hi tsala swin'we u ta edita wena timhaka ta vantshwa khale va ka va ti landzelela mfundhisi mhaka tsa ku vona hi lembe ra 1987 a ku ri na conference yin'wana ku na mhaka ta vantshwa vhele hi lembe ra 1987 le Australia leni a ku endleka yini matsundzuka lembe ra kona i khale mani khale minkarhi yaleya hileswaku nkarhi loya loko ni ri ka Council of Churches a ku na idea ya ku leswaku lavantshwa va ta fambisa tiko leri so a hi va prepare xi ri kona xivono lexi xi karhi prepare leswaku va ta teka loko hi huma a hi hlangana na varhangeri va ANC elusaka se mbeki lexi a xi tsakela swinene a ku lavantshwa va South Africa va fanele va huma because leswi mfumo wa buna wa endla swona a vula ku hi faka ndhawini hi nga voni leswi humelaka even Africa that's why hi na problem na Africa hikuva a hi nga tivi leswi humelaka a hi nga hlangani se idea ya ku va hi attenda ti-conference a ku nga ri lani ntsena Australia ku va Ireland tindhawu leti a ku na ti-problem ta mahanyelo ya vanhu va mixakaxaka yo hambanahambana a hi tala ku sungula ku record mi record ringi ku sungula ku record mhaka voni i khale no i khale mara first record leyi nga endla hi leyi ni nga endla na Salani kwala studio la
hi endla live hi endla Yeah. Haleluya nkateko Yesu oni matimba yena muhluri yele lo mwitwa va ri twa va ri bana mutla na vukani mamba leti timbela ka hi vo soli mahlangu i tinsimu leti hi nga sungula hi ti endla Shirilo va ku vatswari kwasi n'wana ma khani mama khani mambo leri hi yona khani mama manane a mi la ku endla ndla mfundhisi a mi la ku a mi khensa vatswari a ni khensa vatswari mhani wa mina u loveli ni nga sungula ku tirha so a yi ri contribution leyi a ni lava ku endla ka mhani wa mina nkarhi yo tala hina lava vatswari vala lomu hi humaka swi endla yini mfundhisi sweswo hileswaku loko mfumo wa xihlawuhlawu a wu ri kongome ku dlaya mindyangu ya xiafrika African family a yi ti completely leswi mi swi vonaka swi humelela masiku lawa swi huma kule and a hi nge swi solve loko hi nga tlheleli ndzhaku hi vona ku swi onhake kwini so xikongomelo leswaku lavantshwa va fanele va tiva leswaku va huma kwini and vanhu va na respect ni nhlonipho hambiloko hi ri far much advance hi swilo swo tala leswi hi swi endlaka ka ti-political parties mara hi nga endli mistake ya ku rhukana vatswari va hina lava va nga hi rhangela loko mi kandzisa hi nkarhi wa kona twanana loko mi kandzisa hi nkarhi wa kona a mi swi tiva ku ri swi helela swi ri ka radio swilo leswi kumbe a mo ti rhekhodela ku fambisa miehleketo leyi tisaka vutomi lebyi hetisekeke ka vanhu a yi nga ri xikongomelo xa ku futhi a hi zanga hi kuma mali Brian hina ho tsaka ku vona lavantshwa sweswi va record va endla mali manje hi koko endliwaka mali that's why ni lava ku tlhelela studio ya kota xa ko studio xa Genesis xikona xa Genesis ruma ku mitleriwana mhaka mi kopela bibele ya ka masungulo at the beginning masungulo ya hina leswaku Brian mhaka yi kulukumba leyi a ni tala ku endla leswaku ni rhandza lavantshwa ngopfu and xikongomelo xa mina ku pfula space lexi va fanele va kota kumbe humesela vuswikoti bya vona ematlhelo hinkwavo ya vutomi bya vona i tingani ti-album ta vona mfundhisi ma titsundzuka ti-album ta mina ta fika 15 20 mara a ni va na nkateko kumbe xana ni swi tivi a ni va na nkateko ku va ni hlangana mi fika mi karhi mi performa a ni hlangana va na nkateko walowo ku mi vona ka mi performa a ni nga ri na nkarhi a mi nga ri na nkarhi hi mhaka yele ya ku fambisa kereke mhaka sweswi nga vulavula swo tala so ni nga ri nkarhi wa performance ya ku famba nitli mara sweswi se ni ta tshunxeka sweswi lembe leri taka ni la ku focus ngopfu ka lavantshwa ku kereke yi na makungu ya ku endla leadership academy ya lavantshwa ya ri koho kereke yi kona kereke ma yi rhangela ni ngopfu ka lavantshwa hikuva mina ni nga sungula va hanyikela va kereke a va hanyikeli ku fana hi yo mhaka leyi mhaka sideline hi va hi khomakhomana swi ta pfunapfuna yani lava va vula mhaka ya amination a ndzhaka leswi Just a matter of time.
a ni tivi ku mfundhisi mi hetele mi vona njhani ka category ya gospel ku ri a mi swi vulavula hi xikwembu xa munhu laniwa ka risimu leri va ri kona risimu leri a ku na xikwembu mi nga xi khumba a mi vulavulanga hi xikwembu mara risimu leri gospel gospel hi yona phela hi xo xikongomelo xa kona and tsona mi fika mi ku xilungu ivi mi ku jike mi teka xitsonga vuya kaya hayi man vuya kaya ena mi nga bohi nchumu phela a mi to tshama kwalaho mi ku you won't belong just a matter of time tiso man mfundhisi swi koteke njhani ku endleke yini ku va amo Chawana I mean exini va yingiseri muhumelerisi wa vunanga bya hip hop swinene ngopfu tirhela mo tala swinene ngopfu atikweni Afrika-Dzonga i nhena ka timhaka ta vuhumelerisi bya hip hop ku endleke yini mi lo n'wi tshika a endla leswi a swi lavaka kumbe a ni hleketa kumbe xa u ta va u ta yimbelela gospel na yena no ku na risimu leriyani nga kumbe u lo mi tsandza ku na risimu leriyani ngete I was born to be me yes risimu leriyani ri kombisa leswaku un'wana na un'wana u velekiwe a ri na destiny ya yena a ri na xikongomelo xa yena lexi kumbe xi n'wi nyikeke xona loko ni ri eAmerica i fika a kuma influence ya le ya American culture ya hinkwaswo interest yi sungule kwalani loko a ri America se loko a vuya o nghena ka swona a nga zanga no n'wi seketela hayi hi mina ni nga mfundhisi ya n'wana wa mina u fanele a tihlawulela leswi vutomi lebyi alaka ku hanya byona a nga vi copy ya mina a nga vi xinduti xa mina hi yena ntsena a nga fika a tsakela a nga komba mhaka ya ntsakelo wa ku yimbelela kumbe ku na van'wana va nga fika va komba ku tsakela n'wana wa mina loyi a nga lova na yena a tsakela music a tsakela music na lavantshwa lava Brian mi nga va nga swi tivi hambi a ri Rebecca loko a ha ri a sungula ku yimbelela gospel hi mina ni nga ku nghenisa ka timhaka ta gospel loko a kholwa linje a tatani vutisa ku mfundhisi laha ku nghena ka leswi se ni ku hallelujah no kukatekisa no bless hallelujah hallelujah pure gold na hinkwavo lava va loko Cleveland ku rhambela tala a lava ku endla workshop ya le gospel leswaku la xikongomelo leswaku lavantshwa va tirhisa talenta ta vona leti va ti nga ta kota ku hanya ambulang ku n'wana nga n'wi yimbelisa ti hip hop leswiwani lava yimbelela gospel ai a nga ta va ri kona namuntlha a hi vulavula na u mpfune ngopfu ka mhaka ka studio xa n'wina Genesis yena se ni engineer sound engineer studio xi va ku xona mfundhisi hi xona xi nga rikhoda H Dali Makhubele hi xona vanhu va Xikwembu hi xona xi nga rikhoda risimu lera ra n'wana wa Xikwembu n'wana wa Xikwembu yena se xikongomelo xa kona hi sweswo leswaku hi kota ku pfuna lavantshwa ene nkarhi wolowo a swi tiki nkarhi yo tala a mu tala ku me ni dume ku tlula wena mfana a vulavula loko a mfana wa tlanga mali mi vulavula yini loko mi tshamile na amo mi vulavula yini so sweswo music na ku twa ku hawa va yinisa ku siyini kambe u karhateke swinene hi vanghani va yena lava lovaka minkarhi yo tala hinkwavo va lava nga va producer so swi n'wi karhate ngopfu 2008 mi kuma living legend mi karhi mi xiximiwa hi xitichi lexi i n'we wo sungula mfundhisi mi byela kota ku ri mi kuma sagwadi ra ku va mi kuma risimu leri fambelaka na mhaka ya gospel eka Xitsonga Music Awards va yingiseri hi tshame na nhene laniwani ene xona lexi ni nga tsakela ku swilo so minkarhi yo tala loko ekaya a va tali ku vona tinyiko ta wena but mhaka ya ku va ni nyikiwe sagwadi hi radio ya ka la kaya yi ve mhaka yikulukumba ka mina ivi hi ndlela leyo 2010 mi kuma the National Gospel Music Association vhele va mi nyika award na vona va mi nyika the Lifetime Gospel Music Award mi tiveka ku hi 2010 mi tiveka ku hi award letiwani kumbe ku na kamara leyi tikona ku na kamara ya ti-awards leti ene a swi famba na mali ku na mali vo ku nyika mhaka yikulukumba a hi mali hinkwayo hi sweswi dlayaka tiko mi vona la tikweni ra hina leswi humelelaka hi sweswaku mhaka yikulukumba i xindzhuti na integrity na ku va munhu a endla matimu lama nga ta kota ku pfuna van'wana hi yo xikongomelo Afrika-Dzonga ni la ku nyika nkarhi wa swa ku vulavula na dokodela mfundhisi Chawana hi ntirhelwani tshame na vona la studio xa Mukana FM makomba ndlela Afrika-Dzonga va karhi va ni hleba nga ri moyeni va ku ni tshame na muhaxi un'wana ni n'wi rhandzaka ngopfu va va ta ku na hemba mfundhisi swi nga endleka va ku ri ni le ku hembeni ambulanga kambe ni volela ni ku it's my favorite Brian is my favorite DJ va nga jealous lava van'wana ni n'wi vone kusukela loko a sungula so kurile minjhani la pfukile la hi lavalava
mina ngoma ni n'wana wa misapa loyi ina na mitwa mina nena man i tshame na vona la studio va tiva nkateko n'wana ukulu ngopfu mativa reverend ni tlhela ni khensa swinene tinsimu ta vona ku na risimu n'wana va Baku hlayise Makanani Iluva Jambilu yanga Maimbela kazi Anga kufanelanga Ufanele Mina nseya Yish Mani khoma man la tava 1980 yani neritsale xingwedzi leri amen 68 ay man fundis 1968 ngeza ngoma ngeza ngoma hlayiseka 1968 yeah tsale 68 Mithla tinsimu tingani kufuka ama tsundzuka mfundisi titele mina mina hembe yami ku tingaba 15 ita hunda 20 ita Taunda ba fundisi va helpila vutla ane van ekala kerekeni van lava mani ande maka ikulukumba leswaku ni mfundhisi mina leswin'wana leswi so ti sideline so ta le matlhelo loko mi nghena studio ku endleka yini mfundhisi mi ku rhanga yini ku sungula ku rhanga marito lama mi nga ya tsala kumbe rhanga swichayachayani kumbe ku lexi mi xi chayaka n'wina kumbe xanani xo ni chaya keyboard a mi fane mi tena yona ni chaya na katara a ni composer hi ti katara a mi fane mi tena yona a ti fanele loko mi mativa mara na team za bright i yini swi nga hambana ku ya hi n'wina mfundhisi ka nkarhi lowu ni vutisa tindhani hinkwato ta ka la studio tate loko hi hlamuseli mhaka swa ku ri lexikulu namuntlha swa vunanga bya n'wina a swi vona mara hi la ku mi tlangela ka siku ra namuntlha mhaka yikulu swinene ngopfu awara hinkwayo ma swi tiva ku ri mi tirha hi mali n'wina mi tirha u durha ngopfu awara ma swi tiva ku ri hi mi nyike mali yo tala ngopfu namuntlha i mi nyikela hi kombela mi hi khongelela mfundhisi i yini xi nga hambana xikarhi ka nkarhi wa n'wina na hina va sweswiwani ku hambana yini ngopfungopfu hileswaku nkarhi lowu ni vonile laha loko va nyika sagwadi ku khale a hi yimbelela music lowu wa social gospel hi lowu a wu vulavula hi matshamelo ya vanhu ku swo swa ya swi nga tshamanga a yi nga tshunxekanga so music wa yena mi ta swi twa loko mi yingisela marito ya kona hi laha ma vulavula hi ku tshunxeka ka vanhu so sweswi n'wina brand sweswi genge leyintshwa yi tshunxekile va Mandela va tirhile manake va tshunxekile ku endla xin'wana na xin'wana ngopfungopfu ku ya xikolweni ni vulavula na lavantshwa loko va tsala tinsimu va nghena ka music va fanele va ya exikolweni va study music va endla leswaku va nga fani na hina hi swi endla ndleveni vona lavantshwa se swilo swi hambanile sweswi va tshunxekile ende a ni chavi ku vula leswaku a va endli mali mfundhisi ndzi vona hi 1987 album liyani ya Afro American Gospel Connection i di LP va yingiseri ni ta mi komba dona eka YouTube ni kombela ku va hi hoxa vinhu ka YouTube a mi kona online ni foni ni nghena ni vona mfundhisi ni vilele ngopfu njhani 1987 I'm in the Decibel Music Company ivi 1993 Genesis ile one ekhale ri kona Genesis ekhale kona hikwalaho ka yini mi ngotle mi lava ku yimela a ni lava ku tiyimela hikuva minkarhi yo tala hina vanhu va ka hina va ntimeni hi vulavula hikuva hi khonza ho dya ntsena ho lava ku xava hi nga sunguli production se hi vulavula hi production sweswi machayina va hi ba hikuva va producer swilo a va famba va xava swilo swa vanhu van'wani hina hi yimbelela music brand mara a hi swi koti ku endla na katara na xinari hinkwaswo sweswo se i nkarhi wa ku va sweswi hi endla swilo leswi hi nghena ka swona leswaku mali yi vuya kaya hinkwayo mi hanyile mfundhisi hi vunanga bya n'wina ni ka languta album ta n'wina ti hlayini ni khoma di LP va yingiseri mi kota ku hanya hi nkarhi wa kona a swo va sideline tani laha ni nga vulavula a ni ri mfundhisi a ni nga swi koti ku yima xitaratini ni xavisa ti-record a nge ni endli mali kambe ntirho wa mina wa vufundhisi a wu rhanga mahlweni leswin'wana swo seketela leswi swi endlaka twanana va ka hino twanano lo 015297185 ka nkombo n'wenungu 55 mi va tiva tani Reverend Jawani kambe se va ngetele leswi nga va ku dokodela va njheni Afrika-Dzonga kunjhani na ku teka line number 2 hello njhani rikhodi hi pfukini njhani na
epukile pensela ngobela kama single Mlamza ilava wale dokotela mfundisi asitolovele bafundisi mnjani ba ephukile mlamza mnjani ngeni ikhense njani yena loko kula ka radio ngisela tingoma ta n'wana inkomo se ni khensela mariklam ngamaveka moko munhu a nga rivali la ta ku ikona isweswo se saseka ngoma ri teka kahle ngopfu hambi lava milenge se yi nga hola yi nga ha vaveki va titumeta ku va ka va huma komsambiki va swi twile ya hi swona va hi khense ngopfu la tlakela mlamza inkomo alright ke talking about ka Twitter mkombo me streetwise mfundisi ngaba khona ka Twitter ngwini ngaba khona data yamishavela yona ni chavele jemba rivombo voice ya nena Reverend Dr. NJ Jawan vele waswitwa loko va karhi va yimbelela ku ri no kahle kahle yi hlawuleka swinene ngopfu voice ya vona va khensana ngopfu na kwa Mr. Mjeko wa hina Vatsonga machangani hi ndlela leyi nga ku ri Mr. Mjeko hi twa ku na hina hi kona n'wana mikiseri leyiwani minjhani coach le ya nene ya mampela ay komisiso ya mahlweni nona xamo lexi nga ka nso ku wa yi nga kahle kahle ay kala byaka kahle kahle to ka ri hari jika marmale tena wa ku ina yi chayile swina hina va swa ngi ku swi ja alright ke se go fokisa ke sa se go fara di jaini mfundisi diada swa ku desa kahle i swa kahle mfundisi kahle ina yeri swa ku nyanganya swa kahle swi kona leswi swo tala swi nga swona ka munhu emirini mari phila ka yona mara amfuna ngevufundhisi n'wina no i mhaka yikulukumba leyi na vufundhisi byi ni pfunile mara on the sideline na ku va munhu a hleketa kahle a va na khampani ya kahle vanghana va wena lava fambaka na vona hinkwaswo sweswo swa pfuna swinene leswi swi endlaka leswaku munhu a kota ku va na vutomi lebyi loko mali yo tala ngopfu ku yingisa ku va na xichavo ka vanhu kulori na lava vatswari va wena lava nga mfundhisi loko mi nga ri studio mi nga ri kerekeni mi nga ri ku tiyiseni van'wanyana hi mari mi twa onge mi munhu loyi mi nga tshamaka hansi na munhu ya fika ku vukati bya mina byawa man mi ku tshama kahle n'wana mi vona ka mi ri tano ene onge swi nga tshama loko munhu byela sweswo mfundhisi loko mi nga ri busy sweswo ni nga swi hlaya swin'wana swa kona mi endla yini hi nkarhi wun'wanyana nkarhi wo tala ni rhandza ku hlaya a swi mi bandisi ehleketa hi leswi pfunaka ku ehleketa u twa van'wana vavanuna ku va hleketa njhani ka swilo swo tala swi pfuna swinene loko ni nga ri kona ka sweswo ni nga yingiseli music eka vahlati ni tolovela ku hlaya onge u komba konge u hungutekile masiku lama ni tolovela ku hlaya ka hina maAfrika-Dzonga hiyo problem leyi nga na hungutekile hi yo problem yi nga na yona that's why loko hi na swiphiqo a hi koti ku swi solva hi tsutsumela ka suicide na ku tidlaya na swin'wana kasi ku na tindlela to tala leti hi nga kota ku va hi kota ku pfuneka mhaka yikulukumba Brian ku va hi kota ku solva problem ta hina personally na ta van'wana mujomani ka kagala u ri mi ta humesa rini album yin'wanyana va yimeri next year ni endla combination na ni na makungu ya ku endla na jalera ka Mabasa hi busy sweswi ni lwelamisa sweswi mani Mabasa Rudolph mfundhisi mi hlangana tolo lava mi nyika sagwadi mi kume sagwadi loyi va ligi mali boku gospel amount nyikaka mali loko no milanga mfundhisi ka tinsimu hinkwato kusuka va 1960 something mi kha mi tsala ri koho simu leri fika ku ri hlawuleka kumbe swi ta fana loko ni ku ri mi hlawula n'wana wa n'wina lomu n'wi rhandzaka ngopfu swa mi tikela sweswo ri koho risimu leri fika ri hlawuleka ri ku ri mi ku ya risimu leriwani hi leri i ra mina ni rhandza ngopfu ku tlula tinsimu ta mina hinkwato eka ti-album ta ku tlula 20 ende u ni vutisa xivutiso xin'wana mara ku na risimu leri ra Khanimambo Khanimambo i risimu leri ri ni loko ni ri tsala ni tsale ni ri eka xiyimo xikulukumba lexi vatswari va hina va hlupheke ngopfu ku va laha hi nga kona Brian leswi swi nga endla leswaku minkarhi yo tala ni tsala risimu leri hileswaku papa a tirha timayini mhana a ri kaya a khome xihloka mhana hi yena a endla hinkwaswo a hlayisa mindyangu so papa swa hlamarisa ku va hi va leswi nga swona endzhaku ka leswi mfumo wa mabunu nga endla swona wa ku hangalasa ndyangu wa maAfrika mara namuntlha hi leswi hi nga swona namuntlha loko ni nga lavi ku mi kwatisa dokodela ni endla yini ku va ni hambana na ku mi kwatisa i yini xi mi kwatisaka
n'wina tanihi mfundhisi makwata kumbe xani loko mi kwata mi pfula bibele so olovanga kwata Yeah. lexi ni kwatisaka ngopfu i vanhu lava nga na negative attitude miehleketo leyi ya thyaka that's why ni vulavula hi leyi nga pfuniki nchumu leyi nga lava nga positive Brian lava va nga na miehleketo leyi tisaka leswinene leswi antswaka ya loko mi vulavula sweswo ni tela hi xivutiso xin'wanyana lexi a xi nga ri kona ka xixima swivutiso swa mina masokani loko hlayini helo mina mahlawula ku ri hambi mi ta xi hlamula xivutiso lexi mahlawula tikereke a ni hlawuli loko no ta ni bohe ntambu la vokweni mi ta languta hi ndlela yin'wanyana hi leswi hi swi lavaka sweswi ku va xikwembu xikulukumba xikwembu ndlopfu hi swi vona hi tindlela van'wani va xi vona hi nhloko hala ndhaku so xikwembu xikulukumba and bishop tu swi vule kahle ku xikwembu a hi mukreste kumbe Yesu a hi mukreste hileswaku xikwembu xikulukumba tikereke hinkwato as long as ti nga tisi leswi swi dlayaka miehleketo ya vanhu swi dlayaka vanhu nga tisi miehleketo ya thyaka swa thyaka leyo leswi mi rhandzaka hi dokodela mfundhisi leriwani vhela Afrika-Dzonga twana ke yi na matimba mfundhisi swinene ngopfu Reverend Dr. Chawani i mani ku nga rinene Mathonsi kusuka Mozambique a vula mhaka sweswo ka Twitter kasi ke n'wana kamba ku ri no ni mavasa ku ri no hi khensa swinene ngopfu loko mi hi tisele ngwazi Reverend Dr. Chawani vhele eka siku ra namuntlha swi ni khoma kahle swinene ngopfu hikuva ni rhandza mhaka vunimbeleri bya gospel hi ndlela leyi kasi ke ringeta bembana ku ri no hi ri khotso ntwanano kerekeni u nga yi tsemi ngoma leyani a ya yi xava wa kumeka music wa n'wina dokodela ina ku fa vona ku sale 2 minutes a swi tshembisi ku i awara hi tshame sin'we wa kumeka and a va languteli lembe leri taka hi March ni humesa album leyintshwa na book ya mina leyi se leswi mi nga nyika lana mi nyike mina leswiwani ni nyike wena sure mfundhisi mina bayingiseri wena makhanani ya wena kwala yi na ka CD loko na yi lava phela makhanani kwala tiko muni leri tiko muni leri yi ka album yini leyi ya lengo tiko muni leri yini mfundhisi ayiboni yini kumbe ikona mi nga tlakuki mfundhisi a swi na mhaka mara ni va ku ri a ni lava ku yi tlanga ngoma leya makhanani yi kwini mfundhisi na mfundhisi a famba hi ndlela leyiwani kambe lava na ku famba vonani mara makhanani liyani vhele i treke mamana kwa van'wana mfundhisi number 2 mi tiva na treke ya kona tiva na treke mara mi theyini mfundhisi Daddy to Xikwembu. Hallelujah. Sitelo ngopfu la ku mbuta swona ka nkarhi leyani so wa ya vona ka endlela na mfundhisi. Yini hi pfala njhani mhaka leyani mi nga hi byela yini mi nga hi tsundzuxa yini hina vantshwa eka mhaka leyani ya vuyimbeleri vutomi ku angarhela mfundhisi ka hi famba. The original. Yeah. A hi tlheleleni lomu hi maka kona ya mahlweni na future leyi kumbe swi ta hi nyika matimba and vanhu va vulela Christmas leyinene na ku va hi huma ka leswi swi nga ta onha miehleketo ya hina swi nga ta onha na miri ya hina hi tiphina hi dya mara hi tivona wala ku tema no studio 1 million mabunda lava kola munhu mfundhisi sho akhensa nkarhi wa n'wina vangisile va nga za va hi makambe ke akhensa swona ngopfu ikese nkarhi wa n'wina mfundhisi kwa mikala timintsana awara hinkwayo hi mi nyike yona hayi mi tekela nhlokweni swona ngopfu mfundhisi loko yi huma album leyi taka lembe ri taka mi hi byela xitichi xa mina lexi papa ya akhensa swona ngopfu Afrika-Dzonga ndlela wani siku ra namuntlha na swi toka hi mi tekanga a swi tele ngopfu reference khumba swa Dr. Reverend Chawani ka siku ra namuntlha Afrika-Dzonga n'wa milorho hi kunene milorho ya vona yi fikile milorho ya vona yi again i 3 o'clock Malamulele Sisela Mars Toyendo 91.3 FM Makombalela DJ Bright Twi eka xiyani moya xa wena